Play people sa sisin ha ka live stream. Ndak ka scream kabar. When ka skiing adap ka way. It's a legendary fight. Nilai ing la pet te kubli sibun kita polok bla pet ya ka channel ka jonga ke subscribe ke benang thamai ru kumju te manta ka skiing ka dan sa ka way pat ke events. Ka bana kalian ka jonging la panil kai manta ka skiing te Kerman Scrim by a baro ki players ki banil kai manta ski kam duna namar baki don ki wi tournament ki bagi panil kai ki organizer haka hapo ka Shillong hapo Meghalaya Shillong nong bai ta ba shai kidon ke balapan organize di wi tinga sngoba kadehi bakan duna ki players manta ski ki team manta ski wala kataru ngin namong magin duna kidon hi tambangin ya pet ngin sapan EAP about players kiban yala kai manta ski te thank you for all the players, to all the subscribers, to all the person, to every person who share, like and subscribe my channel. Nomor ba lam dan mapi lam dam dei mapi saya ke bakasyan nga ka bamud ngaru nganam don bor ai ruam ban pentelun ya kan kam. Te kam nilai mantang layat bi syakman susah tentang nomor mana man singi network api am ngene jingi spo wa am dei balik jingi ngam nang jingi network tang ba na shulik ngam si teng jong amet ngojur ki ngam ngale ngam si teng jong amet te ngasa sungu du kli ton bok ngaklam rak borti bena de barak borti ngak the de borti nak kli tang bang hap hi ban po bangasa saj sabon ya kli tama mata ru ngasu bakala kasat karendang jonga ban tak sngi ru ngaklam pat poyeng nang dan sa hi jong imei te hopefully bakan dua kanam thot tamang habanya be syakman. The show must go on. Lara kalong kum nuru the show must go on. Te tahu sa sisian pat itu ki team itu ki ayu ki badang rung matan tang iway tang nang up so ai tri iway du kumju Tito nga karpat ya ki perlok bana share lam ya kan ka channel ka jongam ta meet bagadan kan ka live menin kamit ngilayu i ba kawen ki ka team college ka ba da itanat sisa ka jing elai kai tidak itanat sisa POE thara baro khoj nga thara ka ta te pinamla banlen ngarum anamla banlen ba they are too good too good ba jing elai ka jong ki menin ka singalong too legendary te ki team man ta kasngi amo ngan check so nga kalong nu ka live nga klampet nu bene hopefully bukan biang mo okay ngai i ka live ka biang nang ni syakman sa yuta ki team man ta kasngi ki ban layal dabe lakai ka one game kala dab namar bangar ngala ong mene ki perlo ka poka group ba nakalingan jonga ngan sadon ki kam ki babun ngan namla ban pendap koloi te le singa namla ban yo plino mal sedang jonga jingi lekai wala kataru ka don kam hi banyak pasal khamat nak pertangan ka tournament namar ping ladap nam ta ka scream nang sorry ni ha banyak bai to haki slot ki baki team ta ka ski lekai ka loot andi ai ka we ka team barang ta ka shahe oh sha che za che z h a za che okay ka we ka za che nang ta ka boot nang ta ka team Red Bull ka team newbie team 5 bot ka team TFR nang tabut ka team salau let's see ki bai la kai gen salau han tip sai ki ong salau okay dan nang tabut ka team VLR X ESP nang ta sa ka friends
nang ta ga zero IQ menen ka sngi ibi kidang don men ta sngi kidon nang ta buat ka team R2D bat nang ta ga mix ka we team MRM oh yang so M&M Eminem mo te mata MRM te yang so kam so de ban on ka baburom gedi MRM mod perkhat bakla ne piadon ne tijing mut ko perkhat manga ne mo se MRM dama perkhat bahapi idon ne tijing mut tang ba umde ba perkhat bakla ne jing perkhat ka jing iba iwan do di teng MRM da pismo tu ita jing on ka mut jabing jonga wan pisia ka mut ki bay page bagi no subscribe ni channel ka mut ki long kumju jing mut jing perkhat jongi so it's the best te to kinang ab ki team menta bakin rung nginang pha ki ID chaki te let's hope we can join kam koloi no makapon ngin sa sedang bang sa shipang tu kelas sedang join M&M kumbaong MRM kumbaong IP M&M ne MRM ne de RMP MRM utamo are yar karteng ru wah jeng dekat to kini team jong R2D men kesni kawan yang lain ni son of god man kesni dan lang bat u INTX which 26 ngai ma pronounce ngang tu na pha na kali kan jong pronunciation am ka thut pha thli jong long ute pha thi tambah kam ni le kadang clear kata dang bha la kam clear teng haban pan ma ada kijing tu na kidon tu sobhaban ma bot sui ai te manta na kali jong 5 bot tu la join team 5 bot tu la join team 5 bot tenang ta ka team 0 IQ KS1 lam ihap ka 0 IQ namar ni bersyuar pen Scrim tinggal namla ada panjar kateng specifically kita ki team kan show team 12 team 13 maka team 14 ka kateng ka MRM ka team 13 ka kateng ka R2D ngam tip R2D kemudian te saya comments saya thu nam ti try jangan ka jangan ka team hidup kumju R2D kemudian te plus nang ta 0 IQ to 0 IQ te so thu di team 12 0 IQ te ki kateng team 12 ki I hope kateng 0 IQ ngam dese tongen ya preng baki ong 0 IQ ndai who knows they are great in IQ maybe mo te mata kasngi ru komju habana sedang ngajing akai tingan tip kalong komno nomor manne ngal amis no ka games ka baning kong ngil amis no te pi ke bay pet pi wat sui ai kam tam ni players ngal akular man I live no dona sedang tang bang amla man yo I live no sedang nomor ba ngadon kam ngadon ka excuse man pansaya pi ba ngadon kam te wat ya thau ken yang abang ngadon kam mo teng ka jing don kam te don kam hi man pelaj lem hiru ndere man ya bu nut ane bu shun ane bitar no mo teto wala kataru nganang introduce ba ini ki team ke bala join mi isa ka team haka slot number 7 ki ay kateng 5 bots don bak bikin mendegi bot nama ngai iba menen kasni meralu umdei basyu la kai manu mala menen kasni meralu teng lai ma chisha bo la kai mi menen kasni tenalo kata ka team number 5 aka slot number 5 kateng newbie o Red Bull ya team Red Bull ini so tron UX Black Dog but Elmok menen kasni te itla i bang tikana chisha bigi la kai gini sungo bahaban pet bagi la kai gini kan sapan i bahai phir gini la kai ha manda kasni ngan sa shim lang itu ki point su ngan sa pasen lang ki point su nakaling jang ki perlo jangan ke berpenilai kaya ni ka room nama khnang ba nakaling jangan ni opet are ha ka slot number 4 sa che mo manta kasni bo uzis im ka team z im mene kasni ka don la jong z ka team z mene kasni la jong slot number 4 wene ki veteran baju le kai ba malu baju pau ba ne tu ep ngang poi perkhan bo veteran jungi wen ki veteran men kasni hadu bu unda phone sa uwi veteran yang amane mesta buang one rap gaming ham mano ba itu one rap gaming so haban comments mo comments apa ka section comments mano ba itu one rap gaming de wen ki legend veteran ubay kai game 2019-20 mana mesta phone yang awang ngayo i ka jing la kai jung uzis em nga ima sha baka IQ ka jong ba approach kumlo ban approach ya kita ki ong ya ki ya ka jing la kai apo ka game ya in game uang yang apa la idon kam ba hapostir jongi ban long IGL no uzis em nga ngasu ba ka dai
ni don kam si chai ki tu ki bala bam nan dat ya ka map episode tu apa pila bam nan dat ya ka map ka bumut pila nang man batai na e pin room na e pin mi e pin jom na e kom ta ma ka root kum no bakin nya pila nang man batai pe menen kasni nga batai ngong kum no bahaba pia le kai ka bumut phim dei ban chu le kai ta ma chu yat kat balam phap don ka jing ken tingi yo i ba menen kasni ka jing le kai jung zis im menen kasni ni yo i shisha baka root ka ba uyan ka ai ka ba ule ki taktik ki ba uyan u ka anjing approach ka jung u ki enemies tu pi sudan chu bakal lo tang khndet halas ba i mare open air no yo sa per klem no pat ye i nagalin jut ki team ba le kai lang to wala kata duk kam le nagal team kolis mo aso ba last ba sa ki yo chicken dinner no maki the ZCM all the best mata kas ngiru ngai i ba pp dan nama ko du one of the legendary mata ba ju le kai so all the best for you guys. And to mana kita wan rong susu ni team nganja kerteng ki ai kerteng kumno haka in game man kasngi te haka slot ka number 5 haka slot number 5 ngala ba 2 EP slot number 4 ngala 2 EP and then slot number 6 ka team ka newbie team newbie ka badan lang lingdo WJ lingdo man kasngi ai ni ru bala penma cha ya ka kanika scream ko jonga oh nice pi comments mo di manu ni WJ ling dong aku aban tip ni di manu mo di IG pa ya dalang wanra ru ila kai ba manen tang ba persang kam trish tong khniat ngan ai jingmut kam dei bang ben nga i mo nga jingmut ti kan ka team TFR ka slot number 8 nga ngam tip TFR kam kumno te se thu la menga comments mo ni TFR comments se ya thu se ai se ka kerteng full form ko jong TFR kamut kumno ba ki viewers ke jonga ki nong page yang ka video yang ka channel ka jonga kin tip kin pide mando pi ong TFR ki babundu ki player ki ai kerteng TF Bumblebee TF Hitman dan so u neo maybe to kam nam don thai ding kan san no bai na mo una adin nang ta mi so u 70 choke god kam ka team 7 ki ai TFR team tang ta haka team slot number 9 ki ai kerteng Salau imat ade hi kerteng du bami thu ithau da dak Chinese ne dak Korean ngam mi tip shoot nakal jong amin ngasngi riel kai bai ni barani kumju te naka team Salau naya Salau ro mai la kai siwet yo pia team prama phi te kamlong fish por lok la kai Salau ro denam to kamilai all the best for you guys and then team number 10 kadeka team VLR XESP VLR PP demano ya thulam se yang iro comments mo a comment section tangan stang no hi artar ka team ka tungala dab introduce pi mano beri ki team ke bakarteng kum ngala introduce pi all the best for you guys and let's fight kadi hi tanga scream ke badit wat la kataru tama show your power show your best the best of the best may win this game and to ngan continue ba yang ka ayu kan bakarang yat Tisa sisin karpat iki ke subscribers This is a can share simulation them game set in ya a virtual ka world and does not can share them represent ya ka real YouTube life. ke channel ka jonga Please play share in perlok bikin moderation, share ki take perlok ki jong frequent ki breaks, and kumno play responsibly. ba ngan la ban queue ngan ong ngan la ban queue shu ki subscribers ha ka channel ka jonga ho od ke jing krong ka bat mai ha ke era ka jongi ka jing krong ki followers ki subscribers naya tho namar ni ba ya tre yen ka kam tan yong kumno denam to shout out sa kawai pat kabantan na kalian jong ka Jubilant Divine Esports ka ba kawai ni ki ka organization ka jonga ka ba yedan matalang bat ki ka ba kersan yang ana ka por ka ba hede ba ni ka kam ka ba ngale ba de maki hidu ki ba push yang bangan simbat takam tam DJ Wanchan thank you brother oi ya ka ka ba pi la pan telun ki kam po ka state ni i ki pai ba ki i ka kam ko jong pi ba de ka jing le jonga du pi manam step phone yang pila ai ka jing kersan pila pan pau ka jing sungu ngam sungu ba kam de jing ai ne ka de la pan wan ka jonga ngam ai jing sungu itu okay ma tang ba para khasi ka de ka jing ka tulang pet video so thu nga de na po khat sau pra mai de na po jantia ni atri lang kam imagine kadang ni para khasi para judgment riu khasi khandria mu panaro boy war ngan wan lang haju ngene trelang ngene saya laki sap kumno bane trelang pitep ngin ki bahab bang na kiliang pede man smuthu nginam kut tangkat ni tahu kajing trelang ga jonga berwanshan bekiru unil du hoi sok khmo shout out you sok khmo nil mo tho sok khmo vlog babang jongi ma i le kham tam ma porlok man ka pori di caster jongi baju keren ba apo ki
jing in akai bengedon lang po organization hidup kumju shout out EJD Meban Gaming shout out ikiti kibayadon lang hapo ka organization ngajong namlak menchan de borokot ade mantakas ngi hope for the best bagan nomdon kanun ka jing thot la sen ngal yang jong game teng la pe ju kodu nang ni te kini kla jom lang bar ka tim jong wanra mando kini fight hang no nga ngam tip kini sia tiken saya fight ba namam ke her lang haju to kam wat sui ai baka ka long lak kendet ka stream te hope for the best mga sa page banga shibit kendet mo te ngadon hayeng pi wat sui ai mo ki yam klung ai kun persa jonga ke bayada kaj kata banga ie je ki kata hang ne tikle her lang si krum ka madan tangan ngin page kita ki bayadan lang hang te mo nomor ba ka team number 4 ka dei ka jong lom tu menang ong. Let's hope ba Kenya fight. Team Chahe, Jong Uzi Sim. Oh, team Zache. Ka team number 4 ka team Jong Zache. Te manta kia don Marjan bat ka team Jong lo tu. Oh, kala ye phat karat ngite. Kala sim kali no man kali neki. Oh, ka team 11. Ka team Friends kala ye phat no kim kwa banya tur bania fight bania le persha ya ka tim jong giza che limat ber kitip na thali kitip ngam tip hiro tamba ka jing tu ka juki kan ba ki su thu ba kinam yo suloi kham ploi ki haban phet na shona ta jaka to kam le ka bhahi pade bania yu hangning yu i bagidon artli ki tim yu kini team number 5 kini on ka tim Red Bull kan le persha team number 10 ka tim Red Bull berka ESP, VLR, ESP. Page sa ay comment section mo sa nga VSP, VLR, kung ESP, kung mo. Kini ki team number 5 ting adaptive ka team joki ay karteng Red Bull. Tikidang ya app hang ni ngi ibakin saya fight bana kali ka joki mo do ban sim share first. Ari sok trun offline balik to okay to lawan biang. Oh okay kila yo no ya ka team Red Bull kila yo penyap iway na kalian jong E66 Gambit TKL Gambit ilayo ban kill no way teto comment ka jingene ka itna atharai VLR ESP smo bha sa comment section sa comment ka katang jo phi bali pi akarteng kumto bangin dupit lang ma baki viewers ka jonga subscribers minong page ka channel ka jonga ru kumju kindup ti ba phi dei mano to makil kimya khya teiru kimya khya tamak la yo shikil kila da pendap iway teto kami kita ngi app athana kadang sim puare ki tu so ema dengan peningin page sai ki pada kidon ha tangan page wa kini siar kidon haju art team dengan page ki ka team number 13 kadon lang hang ni harangkat berkat team yu kan kidon team number 13 ka team R2D kadon ka team yu ne dengan page nya mencuba ikan san detok mah R2D kia dan bat no hang ni i kia bun hang ni mantas pang ari ngam bakal apa sana dan si sama ta milai ni ko bagi dan lang tapi okey ta tangan ini back lah swa Teto kita gedangnya apsa apa kan saya fight ini kumbakin dangnya ini tour ni kumno kini tour ni mungkin from one building to another building I don't think so nomor ba kawai ka team badan shawai ka yeng awai ka team badan shawai si ka yeng te ada begini ya you kini ya fight kini ya siat mo dengan ya apsa si pang ini galing ajoki ngan page da kumno kini push ini page so mana knock nomor ba first kill la yo shura ka team dekat tim VLR and XESP mo layo siya maki fast kill betul ki dang dan buan kita meneng gasngi kan babuan maki tim ni dan hadis output dan kapra kena kli tim dengan ai bukan zone bukan ya shwa ngan pet kan shwa ka zone she minute like per second te yang up shwa ka zone tang at sama kita wala katarung ini pet kita yuk ya fight jadi kita ngajing fight dengan yang itu kan pecah rumah nama arba ke 8 up strip naduk meneh ya 8 up strip tu
Ano lah siap siap semua. UX tu wat lekai ho, UX tu lah flank. Nang mata okay dark side, but MR ki lah ya siap tenra hang te ke jingel kala don. Dengan patch kita bayar hang te. Mah. Hang tu lah kill no ada ubah master badu. Team number 6 ngasngo bagi ni team newbie. Oh newbie strength penibor sah. Mah di newbie ah masuk number 6. Oh it's slot number 6 di newbie kan. Okay tah. Black box set. Okay tah WJ dengan patch nang te. Layon nak WJ link dot lah sah. Te. Tapi ini long chai. Oh second knock. Na kalian ke team friends. Okay. Tah. Ti dan marway IG. Apa no. Okay ada recall, ada device untuk. Okay, dak nak kalian IG baba rengkan bat i WG aling dok. Kalau orang nak duk WG aling dok berbetul kulmar kamde ke basuk ki. Kini gitu kita badakan newbies. Bila ban tip ham begini gide players ki balak kam experience kendat ngam tip pide ki newbies ne. I'm sorry ngalang muda bah Team 11 sorry dengan friends pide masutu begini newbies kini ki balak kam syarak nak duk menen kas ni duk kila kam pergi ball touch miss je jeng touch handa tidak ada banyo ban ngarap ti polok jong i to kameran nak kalian jong i nak kalian jong i w j eling dok menelak syakno katuru i haban be layo ban pendap okay first team ka balalej no ada ka team friends bat layo full kill na ber saut la syakil no ha ka team newbie bat ka jingle kalau ngaba internet si sato na kalian joki kidang ya fight hang tu la edap na try kidang dondam ke bona approach syaki duk la ina po ka mo na ka jing i kerteng hang te po ka screen tetang na try kem don balik imorlu te be ima ka te set kem upload tip syai kita ini page tambah wala ka taru yang page file kini la kini te gi sok trun ai te la sang mania surut hang ni te la sok trun hang ni ru song sa ni la kelas sok trun gila ya sok trun tu UX la don syai tu page UX mah tapi punya fight mata nak team newbie percaya team friends kalau aku tenat sisa atau need la cook to kami ni damage minimal darat X ha okay te kan no mood ki one push tu tip tang marway imak kai one push layak saya itu bawa push tu kami isu okay nice insyaallah ki X dengan aku lupa X ada hak ke ini black dog lah yo ban kim shot som yen tharai si beti lah yo bam jam phi made yo community yo bam jam phi community tongan pe kita kita nak okay lah cook need untuk X sampai ni mlo sampai phi sampai okay lah jam tu ko jam isa po ta K3 nice need by X te what lekai X team X te approach pet X te what lekai X te hang tu kejeng fight lang bait nat ka peak te what lekai black dog nomor black dog lagi kiu sejurang atik nahi banyak mana itu black dog pula kiu sejurang ni tem kena api macam hamo yes ni macam lek kamar nice X to pendap ne pin what a good approach jadi internet saya tahu kalian jong what a fight kalian jong VLR cut VLR card layak ban knock UX kat tu layak ban push haru sub a no ana layak ban fight hang tu sen net what a good net nice para doktor black dog kai black dog VLR card layak ban pendat no sendan clear sendan te sa stang iway ne kumnum tu sa iway na kalian jong net na kalian juga tim VLR ESP dan satan iway itairu te marway
Namarไปที่ปลอกจงอี black dog อี x รูอีดังชา x รูก็มี knock hard i hapan le revive adam ko like revive te la kut PE hapo ka reading feed yang tu ba una la sha penyap no kita kembali dengan patch lagi ni kena pendap sekalian maka jengnya fight la itanat ha jengnya fight la itanat ha ka team Red Bull adon kam hi ban revive tena kalor jong i VLR ESP du kumju kila ya persang banyada kan bala ila persang banyada kan bala dei nang tei kila ui sakite kiwe ki team part third party ngai i ba shibet kin sayo touch kloi handle dam touch tem long shoot tei la sayo na tena jrong la ong na ka team jong kite ki jong R2D kila yo snow tangan patch lagi ni namar balik ketika jing approach bagian habia fight te watso ai namar ba tang banda pi kita ki R2D kala abet more ya kita ki players banyak fight R2D game 1 banyak lek kai mulu mala keto kadang yang fight tu saya dengan patch saya ketika tim jong Z sim menen kasngi play i ka jing fight ki kala ibang ha te man kasngi ngatrai kita kan yo abet hi ini is taman chupet mulu mala ya ban player. Oh, finish daga team Black Dog. She's done up and ups nang katto mo. Te Bumblebee la shot knock with this aim tangan pesi kini sek la dan chai. Artan takadaw. Ngai kini tengah kwa paman pet nganum tipi kila chai. To us im la flang layo bandok emat kai. Ban unum pet temlong pi ban chuya kulmar temlong pi. Ya kulmar temlong pi ya kulmar. Sim na jarang. Check position. Are fitur yap hane lawai. Kumnum da. Oh pinang ni pok kobar na po. Mo pleng. Ini kende sini beginang. Mendeng la yaro wat peneng ran yang tinggi ro jonga. Hare te meneng kasni pelapan kila yo lu shi pokil. Ta ha ban yaro. Kambai marlu te nganem ben ki. Ya ban tu badan ini misto jong. Ya ban krat ini ru. Te kila push na kaliang jong kinisya kila push na kaliang jong ka team jong zahache ka team Z zahache sobha se man explain ban batay nga okay like knock no the reds ya were you ta nanti kan patch way gini mah tangan patch gini jong meralu mende bakai meralu muncul kai malu malam meralu la flang use sim Zizim nada pi bakla hajam umralu lawanadin tapet bahama bisno bakam nilai ini oh what a reflect Zizim what a reflect kama pihap dan kamari beli lawan tang ki clear season don na kaliang jong katim zache. So it's so nice when you iki bekiyo fight clear season dan kal dia ka jong ki kumjo hang ni dengan penye se ki wai pat mo na kali ki klayatur dengan team jong Red Bull ka team number 8 manta jong Bumblebee team number 8 Bumblebee lasa tenru TF nice oh klaya push magazone kala stang ban khang biang sakhat nyaw second tiki haban ya tur but na magazone kan sabam ya ki hang ni klaya dan marjan nang ka team Red Bull ka team jong ki TFR sobha se comment section explain batailam pp dai mano ka full form you ta TFR batailam bangan du biatib lam kan ma tiki ter gidan hang tei haju sejaka tiki dan kam badon po zone barok magazone zone kala red kibayo ha padang di mana tangan ni pet lang oh nice naga team number 3 kibayo ha padang di team number 3 ka team loot and di tu ya tu lam di ko komno looting so tu pini nong tu kinong loot ni nong tu sorry kinong loot ka ting sing no loot kemut ba shim ma loot kemut ba kani
Nani bashim ne kamu ta sabatai na ngaru ni bai bi parang dan lek mnong ne persang nginang teman ekran maluma tang man sio pendap chutney ki ong ma da kan parang ni ti bayanang teman pendap chutney piso tu hi kemudian kan parang pendap tok kan kasih dum tam sependap tok kemudian pendap chutney kan ma kan parang ni bayanang ti lut kum tu la susu tu hi lut kemudian bashim ya ke bawan hap ha ka game ni om ta ma ti la yo ban sim ni ti hang tu kle tur lang hap pedang hang ni ti la sim jing pet pi yang ni la ya sim jing khandai ti ki team kadang im balang ong kan ka basuk kam dei pi ka basuk hang ni kan ka jing fight kan ba ibang ha ti wala katarung in pet naman ki yo center ki yo maki in pet jesus step yang to ki yo nam piset katu ti pla di banok ki kan TFR la krat mentoy dah ba banayu sim yan pet yu sim pat ha hang tu le sngo nam okay sim lu lang jangai katu ki haban abriusha hang ni ti lawan on ya ka tim Red Bull lawan ondo hang ni ti lawan segitu TFR masih saya usah tentu nak buat oh damage klem yo nok tu tila yo mare sub jam jai kita yo dah man mare sapok to team loot team monster lasha open ta kini gedang ya fight kita ke share gedang ya fight haban set marway biar let ondo na ka team Red Bull sulit ondo yo bang team monster hang turu sa pindah dia hang ni ka fight ka pala ibang Wharton ula sha nok no zache ne bha na manadin udon na khmat udon tisia na side gedang ya fight hang ni gedang ya fight ni ru hapta rawai WG aling do kita se bayo hajrong kita yo bam jampi tama kita ru ki hab hiari ka zone ru satang khatal second habanya fight yang tadi IG ba bali set dom hulu data ai imat dan kaman yarap rex ya orten akan tu nanti kena cu benang lat nam udang in kada isya yo bam jam ba ba IG ba ayo ban bam hulu like kill what a game ba ZCM pakai ke bakla ban le manta nomor 2 zong kill acha kill na iwe 2 zong pi iwe la lek na hap hi ban pet chapo lam kum ta film ya dai la lock tekan chem jing ha ta hang ne ndu tli kitim gadang don to ka zone bu la red hardly hasanta yo mano ki ju hi kitim ki bayo hasanta ZCM nga sania ya ka jing yaro zonga yo bale ran sama nga basyo yaro jubor ani guys jing semua bang dengan jing fight dengan dia bakal jenis segi apa kan ya lu siap ka tim R2D kalapan masih saya tambah sikil tu apa dia yo ni song apa dang tikilek kat pamon song apa dang tikilek kat pamon ukodu ulah nok yang ya UWG aling do hang ni kan ya kodu kan salap ba udon ha bar jong hapok jong zone nice very nice hang tu IG ba haban pet hang ni haban pet hang ni lalu pet hang ni ka zone kan bam pa jo hang tu nama ulama re bila da pet are yar mesi de gor ula kan nanti ai are IG ba balaikum tu tang ba ko du da unit ula kok tin nam dam ya la de ti la jeling kham yo la kiri ban pendat ya ko ba tu ni yo sibet pai ka fight kam dai ka ba nga shu ong hang ne kan phi ba kala ban le te sampai kita nak yo hasun kini tinggal yo hasun ya baru abad kaman bat ka dian kalau ambai hang ning le bam jam ya kado ka basubang ai ki wei tambah kim la hang ni kin sakala ban ki center of attraction ki ban sa syak nyot nama ki don hapeng ka zone ka kendria kala ban sa ka wei ka team
nang tu ini pula push na kali mau naik kiri dia banyak are pisat tu naik kiri kum tote long cai pi kin lok kin jar tikan hitam pi wala kata rudat saya ta ko du la ambet ngor ya kita la ongai pi ban naga tim jong u ayu naga tim jong u za che ki bare ka tim jong u zim haka rotation haka miramar wat ya le kai trust me to la shuyap eno rex sabar man isim ai red ni bisa nang ke hang ni lawan ondok pendap are yar klamyo pendap kumum tu set ai kumbaong ya nak ka ai bam ki wai pay mlong pi amlong pay ko du la yo ark ang ki night fury la klan oh nice knock macam ni bang ZCM la approach kman dan pen ZCM ZCM lu unit ulakuk un kawang hang tu ti jiling gone nice what a need nga tengok ome direct bakan ni ke game kan rak dengan tim Zache namar baka jing rotate jong kini kala long 2 pro 2 class 2 pro and 2 legendary rotation bekiyo setengah lagi tim setengah marwe in sada bam jam latih mi bandam jam saya enam pelagi saya kan lagi tote tata bye bye good night tata bye bye and good night ka tim jong Zache kalara ya ka second game kabangi penelang mentah kasni bat ba cingila kair ka itanat ka kill ke jongki ki yo ha man biang hina maru ZCM ngala ongai pibo ZCM what ju le kai ZCM apo kamera mar what dia le kai te what dia le kai kam ding sure ro kai pin poe kamera mar kala dei bo ong one rap gaming love you dos love you bro kadai ka ba ong PC sham ya u ZCM la dei ban long IGL no jong ka PUBG na pop Meghalaya ngarung asngo IGLT it's good for him nam rotation ga jong ikala dakat shaba palat nganam la phi ban chiaro arsap ne laisap namar bangim dan sap banyaro bun sap te phi hapan so thu oh ha tim no it urung stang marway nagaliang jong ting star tamal lay he's a pro marway ru kata ru arkil wat le kai ho khara wat le kai tenang ta sakini kiway ta nice very good game khar atli ki team bidan bor khad phi yang to what a good fight and trust me you never let me down bro you never let me down nganga uzim you never let me down mezi the goat nga khlam yo pej ndu mane tingala pej tangkum tu hi ngam tip mezi the goat menen kasni la yo apa ban fight haban biang te menta kasni do I hope for the best ba mo iru ini la kai bha kumi la kai menen kasni and thank you pada ya ZCM iklam pen le ranyanga thank you ngala syaro na du mene bau ZCM ha kamera mar bolong mene bolong tai are banade bakamlong ko mga ong nalaranya maru tinang chupen slato juba seki brio bom ler tangba mark my word ngaru ngadehi ubriu ubal ajupej hamalaki game ma ubang ajupej ki players bazu scrutinize my ki players biki long kumno te ke ai ke jing I jonga atha ngam bakla and he make sure of that and thanks to ZCM but it's a good game pure sun kill good approach and good rotation ngas ngo ba pi ki pa ki pa pen so bha se ban comments ban I hype nakabanta I zi cha hai not za che zi cha hai there is za che sorry nga klam pet du man ne po ayu thank you Milky Lindro for your comments in mo I'm trying my best nakabanta phi ki samla hi bar khat ki pa zi cha hai nga za che si za che zi cha hai bakala ngila kum bakal thok karteng wat sui ai zi cha hai tang ba su ti wi ki team lu su ha se bani batailam
ki ai ki tu ki team ki ba ai kerteng pe batai yang ase ki full form gejong ki bangin dup so tu lud an di ai kawai nang ta to zi cha he nga so tu ndei za che zi cha he but nang ta ka desa ka Red Bull tong iso tu is Red Bull de mano i mano mo tenang ta but sa ka TFR pidi mano TFR itu lam se kerteng full form jong TFR no to ai se comment section ya tu lam nga and thank you itu ki bala pen batai ya am ta ka zi cha he ki zi cha he kitin shnong kan chi kata zi cha he means mean foolish ma kitin phareng cha he means foolish zi pada ngam tim ai tu lam zi kum ni chu ai dak style itu kerteng le to kami lai thì salah orang satu VLRESP let me know what's your full form and what do you mean by your name ma ya tu nam se wah pinai sarong lu kan name le tu kerteng te kini ki waiting tip ki kerteng friends 0IQ mal ong ip mana and then ka team R2D ka team R2D so bahasa itu yang R2D kamu lo R2D R to de ta syukran kan kon makama ni MRM sa sisim ngam paipan MRM piso tu MRM nak kamar adin nak kamar duk dengan jui MRM nanam oi kan tin namar kidan bi ong ba manlong racist kom ni kom tai kam di na no hantai su tu am ba su tu e ka phang ting yo kompan sngo kan mo de nem ya ki ba thiang kom ta ter ma te ta new game ngin yak biang ni la shna ka room kin sa shi phang after 5 minutes ngin sa sedang biang nakabanta ka game ukun persajong aru lakwa manrung lang sini siapo na po lakwa manrung lang sini siapo nama arbang ki ibang lakran maru ro na du menai kini tiki balan mai kini ru amane tu ipi kamde mga syukran mana nga syukran kai dan nga syukran danda my dreams is one of my nephew kini kun persajong am yala de ru nampak di okun na don kun amane tu ipi in esports am ngan te lut ka bangala larang don kabor ada lada ukun udon sap kataru kamne do bangan chu te kle bit ada udon sap nong yu le si kun ye ni kun persaru ngai ibu ni kun persaru ngaru long very interested nak ka bantak esports ula so tenan ba like PUBG so tenan ba like PUBG BGMI tingai iba why not spend on him also why not invest on him also then ni don kam ti ban invest nak ka bantak lawi gi kun gi jongi lada ngim invest ka bamut kasat in our generation not my generation it's already on 60 to 70% bangin sange no te for the Gen Z and the Gen Alpha nga tharai kadon kam yangi bangin the khambun pen nakamata kinong pen lada pikwa man shimi kintin jonga banga kran am ngan batai kumni ta for esports kam dei bangi invest yangi ki millennials ni ki millennials ngim dan porshu mo bangin ya be banya kumni kum tai nak banta kani ka game namar bang ngil kham hyar hi namar ngim yo shu kum to ka porus nam arja khatha ar nda jar pho are ga trak bohon ba best hon do to ngim yo shu kum por arja khatha khanda ar pho kum bangi ai tilut met batman sim ni telut met batman sim dan taka game ni yo ka poru madang ya samla barang biang ka por dang la loit kadang long kinang yo te to wala hana yeng ru ju ka por kim ai la than rei namar ha ju ka por kim so thu ngai la di ru shi met ki por ngas bang bang ni le kai aso ka pensap ka por jonga han rei suki pasuki hadin bang apet nya la pet bai ni ka kam kadi kum ni kan banna ta daw manta balingas dang ni YouTube channel ru kam dei nang tanta ka jonga shimet deka dina mtanam tabaro bar kita ki bakwa mat sotu mtanga ong sashisin balai baka esports kan dei ka future jong ki khon ki jong namar baka dei nakabanta namar baka dei baki focus ka digital but ki social media kinu ki bayale kai ki don come back ya social media ki don come back promote yala dei ru kumju but ki hap hiru ban le kata dia ladang ikwa ban ai lagi kun ke jongi bakin promote la dia social media kin promote la dia ka gaming na kabanta bakin yo ba ke jingi kai ban itu ban expose ba la dia po
national, regional, national, international. Kabamut ke kidan kam ya ke jingking ke banakalian ke jongi ke millennials ke bangi dan persang man pentulun ya ke kam kamut ngin ai ke investment ken ban hikai ban betin lenti kam tatar. But yang ni nang ni syakmat ni tu IPM. Kini ki Gen Z bagi Gen Alpha kin kam start shi hajar sya yang ni. Ngai yang ase. Ngim dei sengoram ngi ki generation ke jongi. Kini kin kam start yang ni shi hajar sya nang ni syakmat. Ngi dei gedang kinong bet ya kan ni kakam. Lada padel lada ngim bet menta kabamut nginem yo out. Denam kaketin kasih tu kadang kaketin kaba mo kiba ong kumba pibet kumta pin out tika juhi lada ngim bet you so ubabahan nakabanta kalawai ki kun ki jongi. Bakin nung pensap ya kapor ka jongki ban shui la kai tang haying pan peluksan ya kapor bakam lanjing mi. Why not build up the community? Ngakot ngaya werte. Why not build up the community of esports spirit? Nang kata kita esports spirit players ki baldan ki sisa kaman se bakwa ban kiu ban boom ka kam ka jongki bakimut ban invest ka jing jongki hadian habut. Dena kata. Dena kata ong ba. Ada ngikwa sisa bagindon ki players ki jongi na ki khasi na po Meghalaya ki ban represent na ban ka state na ka ban ka India pro kawai nget yang nada pim investment ta pinam yo I hiru dalili ru ha bakut pinchuero betangi ki godline pinchuero tem ki soul pinchuero Jonathan pinchuero itu mortal are why not ngin invest ki sama jong jong te wadang ni ki para samla ki bangia don lang hakani ka community wan chi jaka ya si wan chi jaka shisin wan ngin ya don lang batalang bat ngin ya rap lang ban pen kentiu lang ya ki jongi te bangin ya don lang hakaju ke level ke bakini ki we ki banabar ki le kai ngin klat ya terjing bun followers ngin klat ya terjing pau khmat manu-manu handai ngin persang ban bil ya ka jing itu ya ki samla ke jongi hadin abut na kani ka jaj ban riu ka barit pat ka jongi ke denya kata ketika badan kam tam lara ngimut ban pentun khmat up dan don phone nga up nyat karan halo oh share no hoy sa ha don share nga hoy sa share hoy group ha ngakum klet tapi perlok la phone ini perlok jonga shout out to mining ba I penilai kai ni ka game I la nga bang claim share sisa kan klet ban share kan share kum nu kai ngala klet kala ibang bar ka game dengan klet tapi tadi ke bakang keren mangani ka tin snong mo itu ke bang so tu tin snong jongi sngo bha ban kli ka de tin snong yu yang at ki babun ki itu yang nga de iba James na po kinshi ma ibang ngasutan nat bha banilai kai na du menchwa te namar baila ding amnon porshu banilai kai ngala su tenat ban penilai kai se kiwei padde kanum sab ei kuma sab ei manga tabangaru ngam sab ei te hejing sisa ngai kai mentang adon dak organization jong jublan divine esports mentang apoi shadu Paris hiru haka esport world cup te imagine se ngam sab ei te kam dei long samrki mana peniar khlo dala de ne am olong rei ngam sab ei sisa ngalai kai ngalai form ngas mutu ya ka ei ka banga ngale ti kanihi ngakwa baki weiru kin so thu ajing sisa ti ya so thu mar kaliang longan yang ini so thu mar kaliang along ba ngapoi po Paris na kadau bangai lekai batsnang bangai lekai 2017-18 terter poi covid nga jai covid no nga thia hospital kam kai sisana khang lat yang abanong players hi hari ublei pada udon la ka jong ka plan wala u khang lat na ka jing khang u pli si photli ka jing khang pitep tang ma phide ban nang ban pli ha e pan kata pi ka jing snang bangayo ka wei ka jing khang nga ka penyo covid nga thia ICU shi panai pedik ngasu banga nganang modon ngala ngan chu tu ep khandet tang ni apo ki viewers ki jong mo anang modon ngala lalai min sala yap te henrei ublei upli da ko yalan upen im yang upalat im yang ngani tu ipinga di kristan gitu ke badan jong jong jinget kam kim dei ban theu kan ni hala ka jong jinget ngaru ngaburam lang mo ngan kan da bahasa nya kata
ada pilih kan unduan niam. Okay fine. Tinggal kau ke jengkang kakang, hendak siapa tu lagi peli. Ngatit ke jengkang, bat ngapeli ke jengkang dah lenti ke badai, bat ngabetin ialah dia ngayat ialah kekedat orang jong macam syakmat tingkat jeng betin lenti jong boleh nong nong tau bat ngapoi kat ni. Ngamong bangal apoi cakli. Kadang tang halan tiyat mata ngampat poi ru ai ke bangang ngau temu banle. Bat kan ni bangang temu banle kan tu hok ke pi ang namla marwei chimat. Kan ni kelenti bangayat ngahap dan kam yang kajing kersan ka jong pi. Mentang kan kam kajing berkata ngayat yang ka kam kajing kersan kawan nak perak perjong jonga DJ Wanshan JD Meban gitu ki bayarap yang ki nakal ten po shlong ki adon gitu ki kong ki long kemi ki bakarsan ngi ka jakam ngin chna office tata itu ki dilti ya jonga bat manta ngawan hang ni ka jong pi kam de mengawan da manta jonga jonga network pi ma ngawan nama ngawan jingkersan na pi bangan yarap le ki wai. You see, this is the best part of this journey. Kalau ba ubleh ba upli lat linti kemudian ngir ngahap ya da kalenti ka badai bangin kan du langkan. Tingaru asko ba pi dai ban ya dan bantalang lum lang bat kawai ngakulare pi ma nganam ong PUBG players okay lah sedang mah game tambah tengah yang baik ngabunya bang ada kadang nganam ong ki PUBG players nganam ong ki Free Fire players nganam ong ki Mobile Legend players nganam ong ki e-football players nganam ong ki e-sports players This is a electronic simulation sports game players. set in a virtual Let's come world together. and does not Ya, represent sinawan lang real si Jaka. life. Please Yang play in si Jaka, moderation, yang build up the take community, frequent yang breaks, he, yang and play community ke jong, responsibly. yang follow ya iwe, yang ya pet, yang kersan iwe, nakabantang ada e-sports begini boom min hanya. Bawat kini ke physical sports. Kin salengok kan sa ini. Are, wah, ki bela ka mobile lu, ki yo gold medal se, ki yo kamsotar se, kumta se. You see, kata ka jingmut ka jonga. Kin lengo, bat ki kemi ki pakai ong, wah, pleng ukun jonga upatit fun thamai. Kam dei bo shule kai. Kani tika bahawan. Let's fight ru haju opor nakabanta drugs. Let's fight nakabanta ka jingi dikyat kulmar ki kun sama ka jongi. La ngin ton community ka jongi ngin build up. But in care ngin dai ki sala jongi bangin wanra ka community jongi bangin te la community ka pi tang ka we kalenti na shibun kilat ngila ban panat nakabanta ka baha kamiat jongi masalah. Okay, the game ta asdang di pada somai visa sisin ha ka JDX James channel ka channel ka jonga sa sisin part the game ka balai mentah ke nilai hai wrangle bat ngan sapani pi kat bangala ai na ka jingduna wadnum tho wadnum ya tho ke jingduna handre ni pet ini so tenat lang biang am I love you tito may the best win the game ini pet dan kalian ha ka di ka podam na ka team number 3 kala jom napok ka flight ai ba ka jingel kai kalau ka ba itnat chi sa handu kata tita kadang ya te lalu labunnya suka undi pi hendak dengan pe ka skin mun bay ngarang hang ni kan bay bun bay ngar ni kemun tu ini pe yang suka bakambun bay ngar mo mara dangin pe suka babun bay ngar kan kini fight wood kini kenduk lang wood to ngi bak spread ba te pe yang tena side te gitu kita spread lang kimdai begitu lang haju ni mat ni kumum haju ini sia kini tekan saya fight bet lat kena to fast knock ba rani kumum tu barani kamyo are barani reload kam play andre tu long okay at last yo knock so barani black dog hang nete ngana mudur unumyo ani pi pinumyo hang to telaleran di wadanga de unang keren hang nete ban angkom ko nang siu pi banya dai pi barani mo next time focus on the game focus mo ran sengi bakran do what so ai mo nasi nama bakal jingit akaya pala hiarte bersiat kum tu ran si sapi to mok ti ula phai mo shrai mat thrai kum no ni sim step ibri jonga kum no ipin pendak play ibri jonga shit ti kam baby black dog upi la kai bahasan dengan tu kata dengan lan ti sok turun la shong hang ni sok turun la yu la lang page bit share nang ni sok turun te na ima bakal kom lekas sok turun ru ndai mga syukran
usok turun tu pen ma pha tu usok turun ula batai hai ki dan u x ula chong chong ying x u kini di khana ki bagi don ka sam ngalai i but hope for the best pada ki bakla hiar ni mat ka bakla ban lut man yo lut sai sin lut mut ban tam phi ong no mo lut mut ban tam to kani ka fight tang kini se hi ba kham ya jan dengan pet shai kini mo shipang na bagi bor expert nanti po school tika jangai phi apartment du kan jangai bhara da kini kini fight du kan jangai ba jo GCM i corruption ka jong ki kham sotana ba ban poe po apartment it's good for them khandet polok kini fight kini ngana shibum di khandet let's drink water not alcohol okay drink water drink more water di shibun ko umdi mo habai la kai di ko umdi what you di jing bam ki ba panong sini than dengan mat kaphat nim tai gini ki kanja soda kumta ter di da ka hydration dehydrate yourself by water mo ta da oh knock from the AKM one like kai so tun at the same time pendap ki sendan na kaliang yung so tun sama nu hang tu exu la am triang baru lai i mar bay khruit what yele kai mo mar bay khruit kumba ong so khmo kasurok kajaka kasurok mari khruit hang niru mari khruit no are expert lai phile kam tu habalayo i mar khamat budan suru hang tu tro shabam jam barani te tukil labam jam mane iwe klam jenum yo mentale najngai i pendap sendan le ba elmok phi dan maroi hang te ngada pinang ban khruit ban peniap te kasuk namar bakal along open ni phi ada pimlang te kidon arngut hang te dengan sim umdi sungai kena fight kini mo tahu macam ai ngal sim di swa mano belayo ban kill mano bompat yo kau dengan nek himo teta ngasala gi pada dan ba fight kiwi ru hopefully team number 5 Red Bull kalau yele tikna tang bas ngosi bat ka Red Bull pila komitmen tu kulmar kamlong phi ajing siau x umde ban lik koloi liu x pade wala bakal nak khinjat no dan pek ngai jong sim jong egini se gidan hai okay ta zi cha hai yenan nang te hi tekan bha shibun ki tikla ekrat no ka bha hi tang shudi glass nang ketin jong i ong jer mo burp tin pareng ma burp ma tang ketin seorang ni tu pakai pi yang patip lut pi ban keren am dia masukkan kai nang duna bha tenna kata kadau matho ya pi kan ni ka city ban ong kawan-kawan terjing ruai tu kita hang ni kidang ya jangai bha ka area jong ka northwest barok kawai ngai kumba ka lat ai ka jaka ha west barok kawai ka west barok kawai ka than west ka jongi barok kawai ka lat lan kam dan ki players ki ban ya fight dan ki ban ya dan banta ha ai ru tang ba hang ni ha south lawan kentur wanyat swat na kaliang jong ka team 7 tip na madon beriu hang ni kin bakla tel alang kumon ondo meralu team 7 meralu ka sunbot ki sun ki bot ndai sunbot pen mo ngam promote eng ni sunbot sun ki bot ki ba yele bot yele ki ak bot ini hang ni la poi ha pedang jong kini to kajing ya fight
Rabaya fight. Along bagi tim 7. Support. Oh, hasil unlock season down nak kalian una yung meralu. Kita nak apa dan ke? Ya wana apa dan kumpulan yang wana apa dan kumpulan jenis ni haru. Kita nak kita dapat track. Kita kita cari abang jam itu nama bagi dan open barang ni lah no. Barang ni kita hadin ki syuab ya ki la bam jam. Barang ni la yo trickle saya nyaw we kill jong barang ni. Hang ni lai. Lasha pendap season down. Nak kalian juga TFR Hitman hi pela WE la da tip bagi dan hang nu taki enemies ke jongki la da snow tu hang ni nak kalian juga Hitman lawan approach jai I'm a snack hang tu zis aim kumnum da zis aim nang penma hadu mentaru jangan pai zis aim saya no drag su na yo banok tang ma bam jam ki wei pianok ma phai bam jam ki wei kenya wei son of god ula don ngajing fight apa dang jang kita sia sa hisin one tour sini why bet yan pet urak su unyo bet hang tu tinga ngang ngane tu ip la dengan pet jong UZCM ngang kami tenat la dengan pet apo jong ka miramar bagari miramar rotation ngajing ibang ba gele hang ni te i baki ki kamel jai tambah la kadon ka approach na kali jong kino jong nuru ki yo bet kwit bet lang tong chupet kanjat ma kat mat dan hal la itu hi nice wow tu la pen ma cha ada orang pendak deploy la yo shaki way shibit do ula bam jam CCM na aim tu la dik bet na CCM ada CCM di tangi way shikil laya lang haju kelenti tak tahu laya tenrak lang iway sama no hang ni rang don dan page shadin mano blang wan son of god ula ab clear jomisi gra dan chatay new son of god te ula ab jam hang tu adi salit ngana mudur la yo nok klom yo nok tang ba un push back na kaliang jong ini sia hang ni te laya bet hang ni te lai bang hi oh sana kon la yo banok yo ZCM hang ni te lalong open siya bapalat Night Fury la shot knock nomor bedai ha open deh. Ani telah kena ki haban ya push pada kimpu kemudian ani tidak kabar shine. Pada kimpu kena mi olap cu ang ni, kena mi olap cu pada kimpu. Pada kimpu kena mi olap cu. Dah kabar shine kena dengan keren. Abang tu ni don. Tairu dia kalau nanti nak side, ji koba Night Fury la yo revive. Tu kan koduk lah yo bang banok what so dengan patch kini dak bagi bang mah kita nak which nang ban rotate ci shong tempat set high ni di sini pada dua mentar 4 leg hilangan banyak dai ini ada kasong ajing start ka joki kemudian rotate kasong ajing start ka joki kemudian rotate am kelati berdentang uai nang tu hang ni kan hang tai telak ajing sak ada bentur hang tai oh pendap sendan with you sim malah sutu bahkan saya ben what a good rotation nak kalian jangan ni ka team jong son of god ke bayar lang hang ni R2D team zone of god ketika R2D kena ibang na kenapa oh nyak kali balaing nang nu di terai klam du tang iwe du klayo ban kill line with season bahkan ni ketika jing start jong ki players komno bahkan ya dai laki players tu ka nayu i baka R2D ketika team ke banang hi ban yada ban be ki players jong komno ban protect ki players jong pe hang ni ru lala
banana kreatif hi ha edon rotation page jing bang page rotation lagi nang no shano giwan page. What a good rotation na kalian ko R2D. Hats off R2D rotation ka jumpi. Nanamla ada ban shoes ngap kani kala ada good rotation. Tang ni ngai iba kadan kajing kan sadam ni kajing ya fight imat karai namar ba. Kin tur baik not la sotu bakin dan tang arngut. Maki gidang saungut la sotu yang ya baik dan ni good baik mantas ni. Nginum pelat bat ngin kerut baik ngin mailat hiru ban persah mansim. Ni that's a fight. Ni cua kita fight kala Padu let to. Oh yo atau benak iway. Ba kajing lek teman himam yo himo ta. Benak iway la yo te. Hang tu third party lawan nak oi pat party mentah. Ladang jeng namar bag ladang third party. Okay Night Fury la shanok. Nak kalian ke team 11 jong Black Dog kilawan bantur. Friends kelala lawan tur mentah lawan third party yakti. Dan gap ini saya punya fight kemusu. Nya fight kemusu nama kelas tu tapi tu saya kin sadon man. Kau jong u clash try. Oh nice defense. Good defense. Salak. Oh right. Balai kumto pada ukwa bermantur habalai. Apa lagi ibu kilang don gini misu kwa bantu kan ni kelaya tiga ya kai tu net jai kodu fikar kelapan ban won gon syatat parti kelai kinesia jong ke tim jong son of god tim R2D kelak syawan parti kelapan ban what a net nice net ada ban I net tu hi main net nama benar R2D kadang mundur bakal yo easy kill yang kodu ya tim Z chahe tang ba oh R2D kataru udang la na kalian jom R2D ban defense nang tena dia kodu ulan sabam jam si beda kabasai un sabam jam kodu nang lapai tu la tikana un sabam jam oh tu la ye kodu la rotate la dei bu wan ni ka por kodu la dei bani obam jam nomor ba to free kill. Oh nice la let no ka R2D na ka room what say tangba it's a good fight na kalian jong R2D bakila persang kodu la supet siar nang tena jrong haji syar de butur ni ka por ka bahai la umtur ka nilai namar bakan sakta kalawan man mo good fight what say gini gini kami opet shoot namar ka jing ibang ka rotation da kini kele hang to kodu ila siap baik klam map hero. Oh persang pin kiwin ya kani ke room hato ula le marway ula try kinuan kita season 1 te sa kale sibit karat jongi adam karat te jongi te kin be nanti kena oh ngam isia te kin mailat ben persat ben sim ko ba mailat ni R2D tang ba don jing ma rotation joko dulu kamli ke bakai hang ni kin up try kin la ai ban up you to kamli lai kin dala tu don bakil lakim la kasyong haki namar ba jing fight kalolong ka ibang bakal itiang third party iwe dene way wow nga push up nga nong pek lum ta pi so no ginong pek lang baro nga de la push up pi baro ya kai kum tu tengah rungan ong pi la ba banit dal deal di pi la ba banit dal di namay ko du ngam tip kalau save ni bu syong hang tei kita kadang dan sasong borsongut kadang lajim wan third party kiadan ang ba ka room ka zone lai second to kan pohe ka zone to kan oh sorry to kalaya ka zone last dan sa option second te ko dulu la move no na ka to jaka ka ba usyong na thara hai un lagi ko du to pe ko du hai un kara ada bakla karat un sa syangat ada unang ban karat syangat. Okay, good. Tang ba I don't know center of attraction te kala than pi. Center of attraction te kala than pi. Center of attraction QE ni amia ko do. QE na mi ko do. QE ngat harai. Biangi bakim ni.
Bakini i ko du balaki ushante shajaran ko nakabajam kin bamjam ya iki. Set anu. Oh, la set di open. Messi the good. Nam nak kasih claim opet Messi na duk meneh. Messi KS Banglam. Minen kasih ke jingan ka begitu tak ibang mahap. La shanok la perlok. Ha kodu te unum map pi kodu. Kodu marway kataru pen imbor bet. Dalam kumutu ulong kot yu jurong heksa. Metaf. Ai kam dai bangam pen ni no hai ai. Long kalau kau bang sibatai. Tiga 0 IQ ki om 0 IQ pada ki pen ma ba. Ta. Kelak so thu bala sha approach tiga zone kan kut hang tu. Te tom kan standard zone. Ta ko du. Nah, ini dia lawan push. Di lawan I ni kan saya fight kan pendap ni kau. Kuk ulakuk UMRM. Aku UMRM unit jeling. Kam yo lah berjengai sebab pelat. Tahu kami lagi tambah teri para bayar pet, para bayar kawang. Nice, what a need. WGL yang dah 2 menit lah shanok marwai. Hang tu to nice, what a good need. Hang ni te laingut hang tu. Kumlo kada bin bentuk. Ade bang kami yo. Ade pendap. Oh, sya pendek kelana way. Nalong open Ottoman layo nadin. Ottoman marway ipet na dumenay syong hang te syupet kai bejai. Kami palok ki jeng ya blood bar okhoy dan stang marway. Temen. Warle kai temen ha. Insting temen marway pelajim de. Bamjem sa u kodu tu layo ina jerong. Kodu teli ina jerang, you free kill kodu. Kodu bakal set free kill dia kodu tu lanang deh, kodu tu lah abjai baik kodu tu uang hang nei teh. Kodu tu uang hang nei teh. Ngalayo A pay, kerwit pay. Are lah dia free kill itu badan apa zone page kelawan mana ka ini bodoh lah dia free kill tak kami nomor bom UI tama hapsi ya buram siap nak bodoh nang ne open ibor bodoh na pok saja langsung kom kan damage ka tu knock tu bam jam bodoh ta kam yo bam jam ni bodoh katu kabuk siar kembang are kakak kabuk siar ka sudam kai hang tu pi bodoh lah dia banyak pendap jeng sisa ko dulu dia banyak pendap pantai dan habar zone ka zone ka asdang jong Messi zi chahe la dia banyak pang game pati sam layo ko du nga ko ban pej namar bang udan hajrong te ka kabu unsim jam na chopo manang bodoh bakamong sorry pi kum takan noob haru komplek bakala ban lem turut chat pi Nating ka 18 ka 18. Layo i. Dah ka masukin bam jam. Tang bak kam ibang din. Nasite player dan hap. Lalenyo good. Kodu. Tom ni Zi chahe. Player persang bala nalaki bor. Kisor kijong protect na din pat. Amdan bayada. Are yar tang ban pa yang terukin dan begitu. Keruit saya untuk yar Messi layo kill hang neken MRM ban ngai i bapi na dunia pan java tambah mat pendebun center of attraction hang tu kan finish MRM but kamat kala job na kaliang jong ke team re nga claim yo pet ya ki points mat kala thut kan net ne ka thut ka eru
mar bay ikut ke game mar bay aja ka mar bay aja ka to kam le nga thrai ka screenshot tikin ngin yo hin ki players ngar ngo chukwa ban pej namar bang akwa ban I mo ba kum ki team tiki de kum nur ke de bandon nga de ban yo ka si sa mo te ka game te wat la kai gi 0 IQ bi yo ya ka location ha ba biang ya santa te kinang ban defense ya ka center ka jongki ya ka position ka jongki te it's a good fight, very good fight. Wow, nice. Ngai I untuk mana ba ko du kam tam marway wi mang tu nang ya fight back ton men du kum ju marway du dang ya fight back tang khruit back ko du kam tam fight chi fight back ngahapan buram bi bagi long kum tu bikin nang ban ya fight pi ko du chi sam de ma syukran kai ko du tu la khruit ha ban biang ko du la khruit ha ban biang ko du pen ma ko du ngaru kan page lang ila di ha po ka live hap hi ban page pilan lom page mo pinam la ban tip kan long kom do ka games ka yat kom do ha ai subha se ya share lam subscribe lam please bro nga karpat ya baro ba pinam ya khamnap kum ki porlok ki ba ithu ithaw le sikidan ba ithu tengas comments comment section CJ1V4 create ko du nice teto ka game ka bakadu mantangin sa stang no yartan ki players nga pha nga pha ki UK ID kan sarung no hi po room but ka game ka bakadu tam atray manta oh ka game ka bakadu manta third food game manta te ka game ka basaw instant sandan ka por la de khandai san posaw man mit te hope for the best, may the best win ma ne kata dengan kerap dak basai and yes i highest TMT 8918 young always stay hydrated. Yes brother, always stay hydrated, always stay hydrated. Wat sui ai mo bak ngia bon brio hi kan sawa ka wai ka te so sorry foodies channel always stay hydrated. Yes everyone stay hydrated, drink water, drink more ngin pen coach sanana ne game ka fight ka ba itnat bha shibit chipang bat pin pet comments hapo section comment section comments ki ai ki team ki ban ram na si to yathu nga ka ai ka team ka ban ram ta ka final to yathu nga ka ai ka team ka ban ram ta ka final te hang ta kan kham itnat chu ka prediction but manu kinyo top MVP na ni top most skill ha kan ka group kamap ru keberagahan mentah kamap ru keberagahan kamap rondo ngan sim di biang pi kamet chonga ka astang ban kwa di biang come on ki followers ki viewers
Are tak baik se taki polak jong pi seni polak jong pi angba ka Scrim jong i ba JDX James Gaming. Ada berdakat ke ba ibang sisa ke bang iyo ki fight ke ba itanan. Baik polak ngan le kan bangala ini kali jong ha bangan persang na kabanta ban ai kan ke jing kren. Kaban penyahap ki games la ngabak la ajing mut lamma. Wajuben yang please wajuben tilada ka iya ha semua hase. Ajing mut lam kalong kumno ka yarap kumno kan yarap kumno yang ada pin hikai lam pembatai lam kita kan jadi jing dan kam di mana kali kan jangan kam te kadba ki dang ki players ki jong ki dang rong ngan le chim biang ngan di shibun kan dobla ke jeng pang jing hitam yang ki ong ba ba jens plus tung ma madang ong yes why not stung tang ma ngam dei bangas ngai ngabhamet ngabhamet te ngamju salia na ngas ngai na ngabhamet tepi ka bhamet mga shibun na le kai bha pitip ka we ni ki ka outdoor game indoor game nga banga jela kai physically pade kam dei tang ni ka jing la kai PUBG la ne na le ka atli game jing sai na tepi ka we ka BGMI ba ka we pade nga le kai ka Honor of King. Te beside artli gini ki game bangai lakai haka e-sports am ngalai kai sa ka game ru kama bede physical sports ngaju lakai so tenat pada kam de bangai lakai tista kawe gade futsal football bat kamadan head ngai lakai bat baang lakai badminton. So fitness it's good for health is well. They all is well. Health is wealth. Te semua bahasa. Pi ki para samla ke bangai lakai haba pia lekai games su bha da ya lekai se le lekai ski outdoor games su kan kap dei ban chu ong no ba ai nge de clear PUBG clear BGMI ka ba wan ngam ju lekai su sabat no mentality prepare ka don kam tidak bentuk dia kata mentality prepare ka don kam ya pi iwe haba pia lekai ya ki outdoor game ru am pin miss am ka focus ka jong pi kan don ka confident ka jong pi opinion te kita gini jing don kama pilih kai ki outdoor game ru kumju di games mo te ngai jangan kata persang bani le kai ya ki games bana baru kam de tang hapo yeng mo hapo yeng te phila bani kai sipo tli ki games ru kam le tang ba phia exercise ka jabing ru anda phim exercise ka jabing mo kan ka jing le kai jong pi kan sab ya ki e-sports mentality ka bum pin hapan lu porel de ban perkat kam map ko dong ta phi hapan kha nyam bol jabing kambut bani lakai yang lakai PUBG lakai BGMI kamu kan mi lakai practice show pi perkat perkara pi om ta mo te kadang ya pe pi hang ni mo kadang ya pe pi hang ni sungu ma shim da yang ini di lang update balalit ki points up ngan sa penbana halas jongka games mo ngan mi thu man ta kan kam iskun te kan kam iskun kitin jongi po sunong jongi yang kam inat kelung ma kam inat highest TMT 8918 what so ai tama ngam padio mentai ki total points kam di banga sarong ngane kam nap tangma ngane thok baik ba ngam padio akti jonga dengan sabatai sudah lakut ke games mo dengan sa habit full details sa kabay day bat ki points lesi ngala ban pen isnon ya ka list jong ki players su kumjo ngan persang nang linga jonga mo dos tangba pi nang linga jong pi kum gidong pej soba comments thar share thar ong ye parlok bu new legend ulawan ban pen chong chit ni e-sports te alat dengan kendiat di sha di shwa sorry di sha di shwa kendiat mo jamit yang ada bam sa ka di ngendi thar bak nang bak kepo kan like par ngendi ko thar khnang bak kepo kan like par oh yes kaya haba okay to ab yang ashi phang man shim di shwa mo
Toh, kalau on poi kum di akti. Tetoki players kelas nang mandrung. It's the last game for the night. Natrai kan kut hi sa shtengan tai kan ya kembayat hi ka game. Ki team ki ba legend. Ki players ki ba legend. Tang ki legend sudah kita nang di. Don't underestimate the legend. Haba ki elak kai ki legend. Ngate nga yaro pi ki legend ka jongi. Our legends are still grinding, still fighting. Veteran sa shisen paibet nga UZCM. Menai katu nga keren nga langsung sarong mga predict ya ka kabuya la kai ura si siya si sendan ya ka game apa Miramar. That was the best thing. Kabanga nga la predict. See, teng ni so sarong watang mala predict du. Imagine dengan job ka game lai. Wow, kat no ka jing sosyan. Ta ka daw, they ban bamlandat kum uzim kum u players. U bal along legend ya ka Miramar. Miramar is one of the best place buat elak kai. Kadang mai ile mangila man predict. Timan taru kalawan sa pat ngila sedang 7 second. Here we go. Chal, ngin pedang. May the best team win. Okay, let's start. Let's fly. And this will be the last game for the night. Ngin sedang lek biang sa wiki game. Haki wiki sngiru kumjuk atrangan num la ban lek man la kamit ban lek live. But I'll try my best to each one of you to make you happy. This is a simulation game set ya in a ki virtual players ki world jong pi and baki la does kai, not right? represent real life. Please Kan play in ala na kala jong moderation, take hope for the frequent best. breaks, Babaro and play pinya kemen lang. responsibly. Tang ma haba pia kemen du. Robha pinya share thar na kabanta kat channel ka jonga bakinang bun kinang subscribe malai kala kiu biang menek ne kenyan. Asang so komen kelas nang man kiu ka jing dan ka subscribers. Teng ka jing krong kelas dang. Yes. Abdan bawan kendok jengkang imat dan badan kam. Iwan keli bamjaya na kan. Ada bamjaya na. Ini jenis no san. Haba pila anang mantri ka kam teng ki ailat ni unisam lu kinang. Ada bamjaya na am. Katakan. Here we go. Nice. Last game of the night. Sobha banai comment section ki jong pi. Mano ka team ka banra manta kamit. But mano banra ya ka thong. Nakata ka daw kini ki players kini ki legend. Nakalinga jonga. Hats off to each and every players ki bayala kay manta kamit. Manin kasi ka kasi jong ka persang ka jonga kumno banai ka live stream ka ba internet. Tang bang persang ka bala sisa ka internet hi umdeh dua datang ngarang bun ki jingtuna. Nang ni siya kamat lesing ala aban le no si sendon da ka live jong kadut kamat ka jongaru di video. Ngahaban penbit penbiang ki iba akod ban sa change no ya ka setting jongaru complete na kapan aban I live ban ilang yang baro mo pi wat ju yato jing duna jong ba James. Tila jom menta. Okay. Enbo ila jom na ka team jong loot and DI. Dengan pet ka screen day manu menta ki bay kham ya jan ma ka say fight ba. Ka bon ka team ka bay don lang haju. Kita gan don en pet hang ni mo. En pet hang ni manu kini. Chok manu to ki don. Ini saya. Oh, Tonman kita saya fight Persha.
5 bot kini kenduk lang atharai ken say kenduk ya manu ken shim try first pick up okay na kalian gojong night fury ula shim shaning kong na kam tak jing ya fight bat ngat kharai haban pet ke jing ya fight ki baki approach wakam tu tang tang thar asa siap asa pendap isi semua jing ya fight kelas shit IG babak la lech support jaka recall tingi haban pe chang ni side gang hang ti kidum pasha hi haban ya fight la da pim fight wo tenmen ngalong mene ba un sayo bha JCM TCM kin saya player fight ai sorry ngamyo ai gidon kitai tan pe kitai ru ibang ha ini ni kidayo aron dur ibang ha bagi lek kai ni sepet ni tang ba ban ong ban lek kai oh nice Rex nice and then manta ki haban be seno to oh nice Rex what a good shot like kini layo and it's a good fight te borok sangut kedang im ti haban stay focus yala di kumju kamle bekichutul kulmar nomor kin tur kulmar kamle ka babaha te tonmen ru ayo shikil na ka team jong ki sunbot 5 bots kini ru oh x ulanok pe jante ha feeding mok layo i ba sunbot layo x layo ban kill u ayo anong la ban batay man ban la ban ya fight hang ni te hang tu kay push oh balindo meralu hang tay dengan lu udah nang tu kamu siat kat turus pelakai nice good knock man ayo armut knock nak tim jong ini sia nam bin lawan kada ki wait man ayo ban kill kita beron ke wala kataru kadu wala yo ban knock teman kalian jung kill wiper wala de ban pej manjai namar ba kan ini position ke best ban up ki opposition pitip nam kan ini position ke biang ba ban song am ban pej ki enemies are man pelak kai kam tu de sab ai pia bayar kai kam dia ban pelak ai kai kam tu to la kup unit wiper nak tim sunbot dan salit usim ulat bandalet usim telak jot ukodu ulapan ma cibun kodu te wat le kai kodu oh kodu te penma ba kodu saukil sim shikil reds laikil dengan page kodu ru ibang ha Messi the goat hai kun tu kita lagi fight nomor bakani ke jing fight kalau legendary bha nomor po ka rondo ketika map ka bahe bha ka patsa du mentaru adu 6 minit khalar second kan slam ka map kan ya yo alat bha pi VLR kai la cha you how luck dog ZCM layo banok ya ukil wiper and good very good ana mudur unyo jam tu mana jerong review jam banapo tapi so this is the power pi na tharana kaliang jong veteran jong itu un i bhai ka sap angani ka game ko manta te bobon ki stang recall si ki players ki jong ki hang te ki dengan don ani ka jinga fight after kan continue no more players ki dengan don lang ni jong ka team ZCM ka team jong Messi ki don lang haju dengan pe ka team jong Messi ki don ha ai menta ki shong kim de bandri jing sha pe Messi the good like kill ulayo one like kai like kill Messi the good every single game uyo be ban kill ha ka jing sha banade players ban le kai sha ha ki kita naman nget yang ase ban num du ya ka kill caught you Messi the good every map ka bamut num pensap ya ka kill ka jing yo jong kan ne imat sai kan net to kam wasu ai kan ala kan net manin ka singil kan ne pham ka si kham duna nandu menengi layo ima yang pejang ZCM ki iwat ya no ZCM Reds IG paduk goni are paduk goni la sha knock la sha pendap hai IG ba wan le kai hai udon paduk goni iman aja ka recall ngathai iman ule yang tang ba maru la sha pendap no kelapan ban to kam ilai so tegang 0 kill Messi 3 kills and then kita barok ke yo mark ni kandiat te muskil ke yo nang ling joko adu
magladu no paduk goni pada nan pej hi ni sian nama kia don lang hajan nam kia don lang hajan ting hap pej hi kini hi athalai nan pej kamap rin kamap manu we dan hajan ki bakhamya dan hajan hi haban pej nama ba manu kini fight ni nam ngaso thu ki bai ba nong pej jongi pen bahalang ling dok mau plang ngaso thu itana sisa ga game mo to se shia thu lam kam dei ba pinchu ong danda no engi mo itu wak sisa ga itana sisa ne ga game do ta yo le se ni le khambha shu mo le se no sorry side gang shong haju zim reds malik rotate te hantu ni yo ba kinang guna ba ki teams man to khu ngan pe swai kini hi try hang ni tikan don kajing fight pej lang gini pej lang ini KW1 kini ki bakwa pej ki team ke jong pi ki baki pi karshan sa ong comment section nan yo island bat pen i pi hai baki don hai baki fight hang ni kla tur lang na ka team number lut anai ki GCM ngal ong IP bu unyo usai ta gang hang turu yi kam de ka bakai kini saya kin saya fight manta na ka team jong nice ka team 14 ka team jong MRM kan saya fight mata good boom knock what a net solid like open boom kan yo snow ya kasut ya jaman ini kum tu haban krat na kaliang jong MRM ban pat yo ta sikil du haban krat namar ba haban recall ki parlo ki jong pi so this is not a good thing seriously haban recall kam kloin rating ayo ban kill lut gini way pin sajot artan teto kini sia gedang apsa hang ni menta you messi di bodu ayo okay ulayo ban recall MRM ban ma pe biang kini sia teki pen man du mene ZCM pe ayo saukil messi di godu lalet no na ka jingnya le kai na marba lasha pendep no chisendon but first team OM the first team pi dirang dan okay nang yo ban recall na try you ya good team 12 Messi the good layo ban recall team 12 Messi the good hang ni kanyi bang ha hang ni tik layawan yang sin khat way kill naga team jong u Z Chahe naga team Z Chahe klayo hadu card way kill wow Z Chahe wow I'm impressed what's the mom Messi even clutch in PUBG hey jai se wow cũng nu cũng ta bị mong ngaru ngadon ki fan jong Ronaldo hang ni mo tu di fan jong u Messi ta kadau di ban sutu se kata boleh piwan ra ai kata ni ha ang Ronaldo fan pi manju de kata ong ni na club kan ni apa biru ha Ronaldo fan kide ban kruet bet kide pne me jong em and then there's got do la yo sun kill ya kan ni ga game ha kan ni ga map padu goni are padu jongi shikil padyo kidos jong pikal abam halu jang khar arngot kodu sun reds lai hadu zim ru saw what a good rotation what a good defense nganong good no approach and then kilong zim boleh kai ho pe zim mula tur rak ang tote rak pe nan jaka pi hawal rak nice katu kan ni dekat game ka ba ki hab ni le teamwork ba rani jongi te watso e ba rani kini sia kini ti legend ki ba lanang si sa pi ban ya sumar paralok prajor te watso e ya u padugoni sa sisin nok biang padugoni suwa hiar sopo khnang ba kini arab e pi khat lai kill na ka liang jong kazi chahe watso eng haban pe gini namar ba kill ke jong kikal sang kill na kill shushu but Timon Star marway la let no na tharai mo wila kai marway na kasngi na kamlon Timon Star
Oh kajingnya fight jong ini dan hapreng jong kajingnya kerwit. Son of God versus okay, Son of God layo ban kill. Layo kill. Hang ni kan. Ngaru ngaklam mi opet mantasi pang. Kini ru gede-gede ni ki team skiba. Oh nginam la api banlan. Are barani la kerwit biang da utan men ni pi. What's no ngabang kerwit biang da utan men ni. Ngabang la syak penyap biang da utan men ni pi. X red scale wiper lalek biang tenmen la syak kerwit biang. So turun gajingnya fight ka jongki kadai hang tei dengan pej kiru ha ki fight te nakat ban pen ni ko diga jaka ka bagi dang ya kerwit bah. Palu goni la lagi to se ya kintin ko jong kam ngam ding pakat sning mo no re ya ka ek bang apa ban pelat ya lakum keren ta saya ulut baru kau sok turun marway hang ni sampai sok turun dah nice kerwit kodu mendak sini walaupun ilu di kabor jong iman ai kodu kami yaro aku mi yaro tang uzis im pej mo kodu kam dei bang yaro tang uzis im jadi pen ibor apa na yaro nama bang itu nak dingin kai pej mantap 8 kills kodu 8 kill prak kill ani zis imro open ibor kinete kilaya pen ibor si sapi hanika map ngate ngala ima si sapi ka jingla kai jongki ngala ima kan riu kill alor manik layo chicken dinner mentas kan riu kill ga game ka patkut kadang dan hapreng jong jingyat ka zone kala sedang thmai da kawe kala kut hang tu ha center mamakiru ki shong ha center hi jong zis im zi chahe team what a good ang good circle kan maki kut yaki mo kam dei baki yak maki kiri kim sampat nang ni kadar ki bawan kelam bamlot kini sian Ishir Kai dengan penya sini ki jong ayu ni ka team number 13 jong ER2D ini ri penyalek mentahan ni open mudo turun mare open balik kum tu sok turun mudur ban bam sok turun marwai hang tai ni balik kum tu black dog him wan chau yu sok turun tu akut sok turun marwai open ma sok turun oh sok turun te ha R2D te wat lekai ho sumare kulmar are night fury phiru le ai subhan mal ban skiway parlok jung phiu dang nok the way phiu le ai ma shaway am dei phi bas bun wat dia lang bas bun than se et phi bas bun than den lang che ai phi dang yarap nai ave ang kerwit rats hang to te di dawai khat wood trap pet buk wak ong ba story London trup trap sit tram kroj trup trap dan untuk produk padak nem no hang tei kila don lang kiwei pat night fury la sha yo no ha cha nok biang sa sisien ha kita oh salau dapat import saya pi salau are lu no are le salau are salau balai are la de bani alat bani ya dai porok jong lajong khom yo ya da shu porok jong lajong salau jong u R2D kala nok hang tei phab le jwan yarap wud yo te porok jong pi le yarap are cha khwi da vich da unit ulos jong pi phiaban be wud da pimbe pimyarap wud kok si sendan unit santli pedang unit kok pilut kalah man le bai are kok do unit se kita gila lo bha ka live ka jongki pen snos ke din jatte kin but ke din jat jongpi kan tu la yo isi sendan nom ta shu pi ang to knock ha pila pen iya kalau kita itu shu net se haba unit santli pidon net se hang to ken net alai ya pila tip bagi ini mis kujung pikir song ta kami le phaban kharap ni nang tai tenga i bagal dan kaman penya shawai zizi ngam tharai kinang yo kita nama kabama yo ba sha penyap hi la di kala ban to hang ni la sha push ya i zaita gang dan marwena in push na in push ni ina ta oh ma i kan ni push ila pet hai ki shong aflang marwena nang tai pe pai na din no ala ban
Nah, ka team. Jom zero IQ. Orang lang Messi the goat. Ayo like marway. Hat trick. Hat trick marway. Hat trick marway. Hey, Messi fan. Messi in the football and Messi in the PUBG open ball. Hat trick. Like. You am double hat trick. Shibit. So ong pi comments. Ong pi nong pen. Ong pi viewers. You am try hat trick biang double hat trick. Nak kaleng jung Messi the goat hang ni. Ngatikan page mo. Chai kat tu saya tegang around. Te Messi, Messi ti lule kumashna fall muda mamadan lazna machna fall hi daladi yaladi banyo penalty. No hits, no hits. I'm just saying. Syukwa teman syukaran bernia mo kam de makan sendiri itu sih mo. Toh Messi ula pe kita ngatharai bakite ki haprung po zone ka awan kalajan kut hi sa sipang art for second tikan kut art for second ka zone mo. Te Messi ula ab klio na on your penalty. Pimita dom mo. Pait mo just a joke mo. Haji kisah Messi ula de bani of lang tu. Ardi sangtel ki dan na din ru. Mlong pi machu apsa machu bam mo. Not for it, but I'm just saying. Seapak marway. Abi, Nadin ka perwit. Ngadla kayo balam. Baik, balam lah sanok nak kalapan man hajing siaw lala man defend tu laingot lala man pendap. Hari perwit kalau MRM marway. Hang ni kan alay on pendap hang tu bam je Messi. Sai chisin kalau ong Messi ulayo sankil. Unyo double hat trick sisa. Unyo double hat trick. Ni Messi unyo double hat trick sisa. Ayo sankil. Mentaru pen isap sisa bu Messi uang banganem dan kam nak penalti ngan kerwit bet dalade ngan penchat ngan pen skill bet sisa ulale. Bet mo hang ni ulayo hat trick. Hat trick. Double hat trick Messi. Ngosi ani lah sya kerwit no kalapan ban. La day ban yo tab double hat trick tang ba la shusab no to kam lele he try his best kom balong World Cup he did his best tang ba klem yo sama lawan perlok hi kum ne kan gini ki team Messi this is their power what a football do whatever you do but don't hurt Messi dayam de imlu ki one tour ki one be hang ne kan giram denam ong pigi comment sa comment section denam ko baongan denam hang tu tiket ban lamru la sa nok no tu ex tip kidang la nam yo Messi la yarap lang tu te hope for the best ba kini lu la yo nyokil kitim jong yo nyokil la yo gol du kinde bela kai ara kinang are tunggal mok la yo ban pendap season dan ya Zaita gang un pendap sendan ya nice Zaita gang finish ya ka tim jong Alwax jong X hang to tela jam bhai ini pi set kom to ni de ibang si sabi ti jong Messi I'm not kidding tim jong Messi zero IQ ai ka teng la de tang ba full IQ gila Messi udan kam satang shikil banyo double hat trick nganga up you Messi banyo double hat trick let chop yeng ki wut waju mare samanan bet mo ka World Cup dei banra pi baklano tin long sha bi ama at least kayo good position kayo on shang hang teite lucky la sa bam no zone Messi the goat. Messi the goat. Zone ng abam bun good players kami abam manuru hang tu tikala flop sap no kakam to kini siaru kala sya nok la kala nok ka zone am dan jing mo chopi kini siaru black dog to kini siaru tang arkil na du men jong lu alendo lu je eling dok ngas ngo bakini kala duna pala hakil ndak yo ban nok si sendan yo bumblebee
Kalau untuk kelab knock sendan ya u hitman du ke TF kala ya sha knock no haga ding approach apo zone iban lu chi sha phi bakila persang baniale kan bala na ka team jong ki TFR kala persang to ko du la yo biang ko du la approach biang hapo ka zone baru la up iki players ki jong ki way pat ban pendap si sendan sha usim prakil ko du la ne si sendan ya la di ru la penne tu ka kill ana thara kan kill ngate kada du mata jabing jonga kadang ni asa Messi unyo nam double hat trick Messi pai na ibang si sa ba kila ele kai ba tamba ko du te da kum nuruk ngam kwa bi ban susah ba jaga ko du this aim sankil and good kawan sudah kasuloy ko basu met ngat kana satang hendri tu lagi team zone kala ban kut nang tu 3 kala ayat sa zone hang te kin sadon ki fight Messi to ngahabat pertang ni nama baka game kalau ngambil sanat okay Z chok god la syak nyot marway hang tay I don't think so ba unang la panele nakaliang jong night fury R2D sa kruit nok la panel de banlam lu sya nok no ha night fury tang bay la di la sya nice what a game what a fight kin saya siap kulmar bang ni nak dengan page gini phi nama bang dia jaling dok layo DLR and ESP kodu layo yang man kill Messi la cha nok yang sachi sin atau la ne banyada ngatrai ni mla supi banyada nama la tikna ba kini sia la cha nyot lang bat kamon bakadiang sakna la mone kodu ulapan ma biang sesin kodu ulapan ma biang sesin Messi la cha yo ban revive biang Messi la chuyo ya da sap na dah kat sisa ya no kini lah kodu saya no benda kodu layo si tokil kodu ngati kodu benda kasih tu lapan ma sisa tu berkat ong pi comments ong pi kan ong page kumno kodu ya like benda kasih page si kodu no dengan lapan ni sia page kom approach benda kodu like show si kolok jong page kodu lapan ma when I shout when I shout like approach batur syakman Reno tu syakman hang ni ke ka zone lu haki ka jingil kai ru khat prakil klayo wow yes ban lam layo na night fury hang tu ke ni jingil kai ka kami bang susu ko du usu thu ba ke players ke dan ai mentang wasna marutit mai showing haban page wan swipe wan scan swipe ka area ber away nomor umla man chu song sa aju ZCM dengan page ZCM kai ka bawa la rotate ZCM lang sa mentang layo ban nok nak ni ZCM nice siap lang bet biang bet namar ba kadang kami ban set kum tu ban lam la shanok biang ha reds ka team Z chahe kalong this is our night udu hang tu du nit la kuk uzim are nang udu la plat hang tu la nok sawe biang pat nang ni udu hang tu ki pendap si sendan ZCM lu la penma manda kamit tang ba tikil baro yo lu kodu la yo kharapel wow kodu Messi uklam yo ban pendap yala kamram kumba ulat muhang World Cup yo hitang sankil nganang mundut mun yo double hat trick tang ba uklam yo menta da kodu kalaban man ulak kruit hadu dorjon ulah debam kodu te uzi sim lakuk ya unit ulah sotu bagi players kita hangtong are dalade uzi sim la nok lapan ban unit hang tu sa stang marway ZCM la subatai badan hang te ka bomb jam na ka jing job welcome to Z Chahe
Mark my word, Z Chahe are the best team until this day bang apet. Nahakan ng lugar game ru ngapet. Z Chahe are one of the best team. Away ke jingdan ZCM, Kodu, and then Padugoni. Padugoni umdai ba umler kadon kan jing bakala kan imak kan jing lek kai kan jing batai jong ki bikin lek se. Ngangan ong ra bu bakla ni udon ka ka bakila dan ka plan kan jong ki bikin tun nang ni nang tai. Tambah kam ni lay ka game balong ka ba itnan ki points su ki bala itnan nga try na kasi til ara jambet na kaliang jongki Z Chahe ne biong no perlo bay pen Z Chahe ki kolis na kwa wani ibang kin join na siya kasi na iba anytime any day na om la siya kasi na kwa makin join biang sa hisin but what a game Z Chahe total kill 23 kill 23 kill. Imagine guys, 23 kill. Gila subam jam pia kan ka. Ayu te. Ngate. Off. Laima pi ngate. Asap, la sisap. Asap sekarang. Nomor bangal halas ngala. Mal ibang lang bagi lekay makipi tak tahu. Dengan saong dengan sabatay pi ki points total points kiyo katno nakliang jong gini ki players barokan. Wow, I'm just wow. Z Chahe, good, very nice, and very good. Oi, Messi, you like with that kanami. Messi like with that kana. So this is the last game for tonight. I could play a baro kaya like I'm nakamit. What a game. Page kodu cut like kill and then side a game yo saw kill final elimination yo reds and then ka kill jong kodu pi ka total kill damage 1672 damage bonus saw health best companion are rescue du saw sin ate de rescue tang yo Messi la ya da ka sin jo so sorry Messi fan mo Messi the goat like you punya rap side game hadu sausen ni matang ini laisin dengan so entahi tang baka damage ke bagu la kerwit dia ke baka kat lai spa perempuan damage ajan yang kaju iba kat lai kill ko dulu ka jinge kasan jong ka tim Si Chahe kalau itnat ba ka baki kasan iwei ka tu kenya digata ka taktik ka ba amdi ban ya kai tang ne desimat ne kasan nang ke polo ka ba la kai ru ne ka ti benon ka jong ka but ka ba pinya la kai kam de musul ka kulmar tik itu sang iba ka kala itnat ba si Safi. And here the last elimination, final elimination by your Z Reds, Z. Finish Sun, assist R good, and then travel distance hadu nyaw ajar ars bakam nyaw. Okay, nice for the game itself. Kana ketika rundu ke bahe bhagama survival time ada do siajar saus pa and 2 second. Nice kapha itna the comments में भी पढ़ो के एक तीन का बखम इबांग हा नगलिंग जंग भी ka link ngang ada bu apo ka ayu pla ban follow ya ka link kare jong u phone number bangi la ban join lang ha ka group ngan sa share ya ka link hang ni apo kachat tangba yamanta pila ban follow yang ngai kan ka channel ka jonga but pila ban follow ya ka Instagram ka jonga ajing sisa ala pi kwa ban tip na ka banta kita ki jingdon kam bor khoi pila ban follow yang ngai Instagram an phone number nam ta WhatsApp ba pila ban join hu phone number khantai lai henriu RRR Henriu iwe Henriu pra. Phone number khandai lai Henriu RRR. Lai lagi R Henriu iwe Henriu pra. Te ketiga number jong jongi kabangi pen ngiling WhatsApp apa group. Ya wer porok jong pila laki kwa amane lakai lang. Ong maka Scrim ko jong JDX James ketiga Scrim ka bai pong ka bai tunat ka bai tunat chesha. The phone number nam ta WhatsApp
pila ban follow ha ukan dai lai henriu triple R lai tri R henriu iwe henriu pra sa follow sa span ni ka link ti ila ban share pi ka link dengan persang ban pan ki total points ma ki bakwa ban i ya ki total points ji sha nam la ban ai hang ni ma we bot khon nang kan ban ka basai ki bala ki bakwa ban i ki la ban join ya ke WhatsApp group ka jongi ka bade jong JDX James channel te pila ban join ha ka WhatsApp group dengan sapha kan bala i WhatsApp group tambatu number phone ngala ong pi kan line rin kun to amo awak khnen ngal asar nang la biom clean ma wala jingi mana ski te pi network e pi oh kal asar cha teng teng ko ai mala jingi pi ka shit nei bro shisni tang ba ka jing shit ngin klat ka game ka ba itna ki players ki la pan i cha ka sap ka jong ki ngai ki ngai su bhalang ngai su tanat lang dengan ngai scam ba baro ki ba kwa ban pe ya lagi kwa ban join ban yala kai lang hang ni snow ba share like and subscribe nam ta channel ka jonga baki ki non kam le se ka be de e-sports sa shi sin snow ba ban bu jingkli ha ka comment section lani pila man follow yang ha Instagram ka ba ka tanga JAME _Kingsman ka ba pila man follow yang ha Instagram follow nam tak jing tip ba company ka ba de ba e-sports apo mega halia ka ba de ba e-sports hapo Shillong ka ba de ba e-sports hapo ka North East area bro ka way nga don kan ba ka Jubilant Divine e-sports nya don lang na ka banta ban pet ban betul lenti ya pi ki samla jong ka North East ba kan jong ka state ni hi bro ka way ka jing ka chan ka jong pi ka jing snok ti ka jong pi ka jing ya don kat ka jong pi dalam kumsi ba i mo ka jing kat ka jong pi kan long ka jing job na ka banta ka jong ni lang iwe paro nge ya pe wa ju ong ba jat bangi penyan ngi na ngi pet ngi ki no ta ngi am pi kumle pi kumta ngi le man na po Jubilant Divine e-sport ngi nang wat player ne je pi ngi nang wat player do mata kam de bingi wat player tangi ka PUBG ngi wat player ki babun ki games ngi wat to ki players ngi Free Fire ngi wat to ki player nam ta ka e-football ngi wat we player ban represent yangi ban represent ka state to kumju are is mutu se kajing ele kajing stang jangi ka Jubilant Divine e-sports ban long kawin ki ka event management ba kawin ki ka organization ban betin nanti ki samla kam ni sedang malu mala ngi la sedang ngi da study ban penlut por had do menta tang bang shem jing jing lu jing sam ngi don kam hi ban pini ka san nam nang le jong phi ki kon samla ban trelang la da pi ko ban kiu maka jing men toy men ki pa players ka le ka freedom ba ki la ban de ki la ban jang ngi ki la ban le hidal di kam ni le tang ba kan bha shibun da pi trelang ban ngi pan ka like lat ngladi sau lat ngladi ngas saka par ka po nang balan ngaso tu ngahaman penliat no sedi iwe gas ru dan kami excuse me denam mo bala shong haju ladi kum shibun dan kami ban pelaj denam ti kan ka game ka jongar kalau onga bala ar kan tang la on ni kan ka games for your own health it's good make a warning denam you have been in the game for 2 hours for your health please take a break and come back later I love you BGMI pi dei ka win ki ka ba perkat naman ta ka health ka jonga pi kan ni wat ka PUBG wat ka BGMI ka ai jing sneng ka ong ba habai le kai ka jing khen wat nap tang man sia shong mit haju man sia le kai haju bam tip shu ya ka sngi ga ya ban de tre ka ta ru kum chu kam ha pi so it's better ba pi iwe ba pi le kai kin khna samla ki barang ki barang khat snam karta le se
Daken ya kapor, be ya ka school, lekai ki game sabaru, lekai ka PUBG du, lekai nganong ni ka BGM ru, ka baha, free fire du lekai, ki game so lekai. Henry kan mau ni away. Kapor pidai banda kan tiap khnang ba pin kiu ha ka jing im ka jong pi. Kata ka jing sneng ka jong. Te tanggop tu hi porlok ki bakwa ban tip ki points ngo bahan follow ya ka WhatsApp group ka jongi o number phone ba phila man follow de khandai lai riu RRR riu iwe riu pra follow but person ya ka link jong WhatsApp group bat ngan sa tak lang ngaru hang ni ya ka WhatsApp ka WhatsApp link hang ni hapo ka channel jong ngaru kumju ay ngan sabu no barcode hang ni ru i WhatsApp link jong ngaru kanang mapinang ni sekon pensa scan itu barcode jong nga krak kemudian undone denam tigi bakwa ban dangkam yo jing ka chu sungo ba ban join ka WhatsApp group ko jongi nang ta ngan se la kai pat na ka we ka por sha ka we ka pat te tang mata tang kata hingin ong sorry ngin tiano ngin penkut no kapor kalabiang ship ho so puar kalamiet pi don ka man rasu dam abala la kai ba bam ha di shubun tiasuk sachisin bat please semua bahaban share like and subscribe for my channel kuble shibun kuble share jangu nang tiasuk sleep tight enjoy mosquito bite bye bye